free years so your bema na so your ba ombra Ghana ne nhwe Abusia for ye mum nyina akwaba embra Nyansapo TV so ye kase Nyansapo a na wagye me so se sane ne badwemma kwan so ene so yesen di ehia me show subscribe to channel and like share mo bibia enye bi enhwe comment section wo so ye wode a e na wache wadwen ama no aye kama me din ne oba ye asuama ye bo a ene so me ne comfort black power and atena sa ye bedi enkomo me show me ma na akwaba ne mfa ne enkomo hwehwe ni nyina no so nana nyaba me mo akwaba bia ye fine jamada roma etiapo no okay me ne so me kwaya na dollars no ma me bi na bakoche na on fa ma me nche wana beto wade an obi adwuma for ma sa me use bia anyeye ma na nche me fancy he ya an obi adwuma commercial bank na wako Appiah bank akogoje anyeye za wate sponsors no mo de ba no mo se dem de subscribers ne aha omuso omo de satellite atomiso to be a show bia obi anyo bi ani my prof no omo ye fucking wate ase mon ko sana mo subscribe to channel no na monje mo $100 na are you ready na no e de be kire mo are you ready na waka so be kire no so nko ade obusu ana check kwa tina mba na mabusa producer say omo ye ti woni udi di ba na mda ko check sampa say we new subscriber wa eno ano na mon ko so subscribe man no so na mon giska ni mo na mfa ba kokora esamba ni biaba no ano no ne yakoye nim enye Nyansapo ngwan ye yo we baby oh nice and I cheat for doors don't be subscribe am na buso ama mo time ni swa itu we no can be ko no baby no ano and I never seen the shebio ye ni komo na that lumba ne na ye hu sensam ni na busua sensam o de be ka se mo be trend ya chei na mo gusa mo trendy I say no other 23rd and a court data court sha high court chair se mo sambra busane sambra na mbetena se e wo injunction ayere to celebration of life you so a ko ka wo man mere kakara me hwehwem ko amamere mu ni anti nim se no ade ka judgment e na eba time na be ba na lumba finish ada na so na de aye eni nim se no ade ka judgment na eba o mba nse no judgment amba o hwehwe mu nwie se o se o kan bibi se custom ahemfo no gra so o man amamere ne amane kwa so ti no ade judgment amba se ne nyina ye expect se beba no judgment amba ne mo obuso panya yi ni sesi ya no e na de letter akoma court say also be so be journey case no ha because case no because of gani abeto ni na she muntimi nyini mfu yes you say ono ne new king correct nti so journey case nti ne letter na o de call ye no court ajato se ni kwa kohwem nti de ko me na mu no se nyansa wo mu dia court betima support ne mu se ensem hunu no mu dia e ma ondwene they say dru me o nana ye ko ye nim ye ko me 2027 na o kan ka de so kwa na e ko 2027 ene so ye ka say say that so aba enfie ehia so ko ho dan ye na net na ye ka ye tna se ka say ne be ko so yes ene so ko so ene so ko so busia ko hia ye bia ba si ye na ene ade ba ko ye hu ye wan say sene kadada no obusapanyi sia yaba oni media na wo hono kasa yaba ye bedi nkomo omunya botre ye bedi nkomo no wakasa se kama no okoba de si ye so ye koye e bia na we kan we se de ko si ye nti ye se hye bi omu hwe ye nim ande ye hu sa ene obi aba yo si ye straight wura mu nka so obi aho omu wie ye obi apie ya ene so straight obi afo ne ka obi ani media bi ankasa say eh omuni media be kasa me wo ho a abusa panyi no be kasa on na de sha ase ese Dadiasoabahene so be yensemfo nsentrefo nhyem nti ene ente obi nkasa na ene de obi ankasa o be kasa be by force kasa na o kasa ene obi ankasa me de nkra mu omo enkra ai we de de te we agi nkra toyi next time bia no man kasa bi me no mbewu o so mo kasa ni yehu de koso Dadiasoabahene ka ensentrefo nhyem ena abusa panyi so eye ebie ena maami akosua se wa so ye bi ofa ya wusum nyina ye bi
friend say Madam Chana omunyina ye ki so manya buta e bi so monkasa wo mechiri ma de kronti o monkasa nkire ye o mechiri mu impressive hunu bi atie na ka nsen ka bi ka say so yo enye say bi na wo te hwe wo ma ka bi final ruling ba bi a chichira aboa no ho an ye sane no ndi da mo de chance mo social media na mo de chance me ahyase mi be tu mofo ka kire mo say mamu nye social media nsem no bi anfi na mo anfi nye nne na me ka kire mo jai o mo chance na ne bi afa na ya fo foto no so apa ho me kire kwan anajo awia na makane na wa anye ade sana abaje amedum no yare ko wie nyame dada na na next time bia mo mra bonten okay mo so mo ma bonten na nse mu yedin a wo mpe mu yedin sai ka we de ka mu yedin ba sa busa penya mfi ntuma gu so yam se ntuma we de na sante hini mpo odi asema camera si ni so se de enko ye kululu bia se nye kululu bi na mo pese mo di sha ada na ma sha ase se mo man se mo mpie ene nyan se ye nye so ti cha bia o me se o mo fa camera nko ene nyan se se omo wuram so ya ma obi an fa ne phone enwuram ye ji ni nyina nto bia ni bibia wo no ho a wo de ko record bibia na de ko ti bibia na akoso na akoso mo meye fochere me ka se ya wie o ye ntiase ye ne ntiase ye china ka demonstration be koso hwe ene se enko for call inside and am abusana got na inside omo de be phone na bi we call inside okwana kwa record no da ba na bonti na record ba bonti santi hinenu masam ye mo ye bo nti ere ntina wo de won de empase ba mo nu masam na de ntina omo ka omo ego mo ye ne boko ompe ne sa me mpe boko bia omo nchire de akọ bia why se mo ye mpanyimfo gina bre mama mo mpe mo pe bloggers gina bre jombe shaase nya bu japan yedi ka be ye bre me mo kire safo a na social media e ba ne se na pe di uja na no hu fifirete no emra why ama eno mo bika ntene no mama ya ngudi ekosi o ma meka se abuja panyi ni ntimi nkasa tim legal wife fo na mokotie bi no mo mra meka de wom ensa celebration of life nduru a ye nyina be san ma mo nkoma akoye maade why bia ya bo ma no se de si ye mo bia ne de se sante hina ni mfempo ne si ya kama ka se fine se bi wo hina na mudi kan mo ko no hokora no ama ye sanchire fo nhyiam nti mo so ye sanchire fo nhyiam ade ne si kwan me da ofum ko me poma dwawo no kore amomla bonte meka right nana no motu omofo nana no motu afutu de me mfa wo mfa futu we da afutu de me mfa eno se ka se ne ye ka se ne nya se ne ko ya nke ye wa gusa aye Dadiasoabahene ani mu aye fanse e Pakosohene ani mu asisei agu abusu ani mu asisei ye tuwu de a wo se upe kamafo hwe David. You want my China or video name was all Kasa. And Kasa. One account. So be fair for me to be answered. We are my friend my China business at the Cronte one Kasa. So one Kasa say bush no bet my come once ma. Supporters in a year and sa. One Kasa come asem. Can you much be? Eh. And I was some work can you dear. And what's some work can you dear in fact. Santina 5 year ma committee for. So mo mo be anya kama. E dey ko si ye. Oma me yi omo nsa so mo ntimi kan wasem bi. Ene de mo ka chese yan kan no ntum. For there. So mo koso ama ne da social media. Omo koso ma nye he. Ene ma bloggers ya didi. Why? Omo koso ma nye he. Ene bloggers ani di. Minim se na be frem kan ka me frem ma channel straight. Ene bloggers ani di in fact ene bloggers ko ye nyina. Obi ani di. Ene obi anya story. Sante hin po bloggi. Why? On pe kuluru mo bi nko kaso akwhye dem aka asem agwochinchi mo bi nsa so camera si ho no correct enti Dadiasoabahene fie ho no camera be ko ho ti na se ejuju o mu phone so na enye se am baji do mo phone so mo nsi ho timiliga wa for so baji de phone aye nsi ho o mo ankasa nka o asem no mo amfa de hu ye mara bonten o ka se timiliga wa ye ho dwo won na bi mo ho njo baako sei dabi asem si ye no obi aye bi o se munim se mo mpe camera ka asem si mo twambo ase toto ye sante hene tum de asem agya mo antimi anka mo sa be twere lete se manhia so mayi o mo se fira asem na se na sa bra ko de si ho nya yete na ne no be ka chese mo ngasa o be kasa ti by force o me kasa Ebenezer blow force immediately by immediately o me o me kasa yo
ene ye hwe wi enkosi enwumere no na de wo kan o makasa ma ya te ye course e ahwe se ya kan wi ana se date for se ne de ye ntim legal wife ne ye wa apa hand ho ye ne ye tu ho ye tu edi to ono no kobo ni nkuro na se o se yankasa ene ope so kire se ene ye be gya ma nko afa wo hwe na mbo twem ma cha na omunya ready no betwem manso e be yensa prapra yensa wow mate and me you hear say ye ngosi na nwumere ne chenada say obenya muaye a wo perfect wo ho no mama o ma be kirem denti a so mo nkasa so mo kirem na to yakoma so ya beti ase ne mum chanto yakoma so atia enya adwuma fra ye ni station ni bia no say ono ne afre no ho asem bia bo na de ba e ba ne say na afi de mo say bia nkasa da ne no mo nyaadwe o be kasa ye de chance ye de be wie de chance no ye de be wie jo and yet message to all of you and we be send na na can so we be sha aboa na wa na be san no de mo de sha se na nu ana mu fa wie se na sha se na bi esi ye bia mo de beto ye ni ma ye hu ye no enne so bibia mo fa nto ye nim e ma ye hu ne ye course na ye patie de course e wo honom ne ehu se be si aka no aye den afa ne a che ya se bia so ntimi ni obi a chihwe no yes mi nche ya ginti nche hwe no an se mo anka sa mo nka masem mbetu funu so obi amfa mo ho ba se be katim legal wa bia e ba se akunye mana na ho be kire no na kunye ma wakobo ni din kunye man sense mi we je awa abanse wan se wa ayi for police nsem ti yen kan bebre yen kan bebre na mo wo chire ni ntu omo nsem no me nsem no me nhyeda ntiase nhyeda ntiase so tiase because ehu ye so be a criminal and ye dey warrant kofa no se warrant na mo kofa na airport no kunye man amenya bi o ye criminal say ye was civil case deformation of character say a civil case and today engineer say dey warrant kofa no awa me ntiase o o say ne mabi o mo chire o criminal case fraud case and ade obi aye bone ne ntem bi ne say ba say deformation of character dia say ni kwa say police po kwachi deformation of character nana mi de kaka mate no me nyanya ntiri nya na nyanya hu bi de kwa ko wie impo de kaka mate ni say ahyase ne nche ye che no na nye deformation of character na wo kan ahyase ne nche ye ne ye say no so wo evidence e chere say obi ne kum that lumba no ene ye ba be che no so because o evidence e chere say obi ne kum lumba e criminal case that case na criminal case na so wo evidence ti be boa evidence ne wa bonten ya jagura see odobroni na frɛ no tam odobroni kura frɛ no nim se lumba na frɛ no ena odobroni frɛ no ka kire ne se enti o kan ya ko ka se uma elo se den uma na ero enti enu nti na ono no mpo so be ko hospital no na se uti ase ya na se police hospital na bia won pa ne boni akunu na ye nipa nsa no tete ekuye ma be kan amoni be ne wo enti enu no o se also wo evidence ese no da bontin nya evidence na e ka evidence anya kasa keke wo se wo de so enti fa wo sa wo evidence na wo ni nyina fa bre yen na moa yen na yetimi yen hwehwe mu tie ye ka evidence ya evidence ne say me say obi na dia ba abontin say wo wakofa wo bi yire da ho a video ni nyina wo ho e na wafa bi na dia kasa e evidence entu betimi dia kire yes and you want to say ajaguraja de na chi no video free eso de recording aba nukwa na video wase odobroni abre na lumba asora no pa wo kwa adwuma no kwatwa hwe gate ano ma wo twen ne ko hye dem o mpese ne mba behu enyam bia na lumba etwere wo ne so ana na se oni ni party pie no watwa hwe ye twen form de ne ko hye dem for the this evidence be no mo pe mo di tani kwema na eno hu na edi kan eno na de sa ahyase nche ye ne ba nti wo ko do wie no na deformation of character no so de ne be pinso meba amentra ba de sa obi ka se owo evidence a ye ma police nkwachi no eno se mbato mo sa afre no invitation no mo de ma no ba mo pese mo che se oni Ghana nti o continue mo gina so the police akwachi na se sasam kro na omo case se sasam kro na omo case se enye se obeka se atia o yonko ba ena enye se obetwa ntora to obi so eno sa ne ma me nso so mi obi aka asem ato me so
a deformation of character me na court enti no man fa police ankoche no me de na court ne court to ne sa frɛ wo mo asebo wo mo letter no enti no ukoduru a eye video una wo kan we wo se an wo se ho adanse we una wo kan we wo se an ho adanse we una kan we ho adanse we wo kira problem bia no na wo call baby eno kura no wi a wo betimi kura age me pata sika se madile wo tam metua kakra de ayede e de amaw na untimi fa police for nkwachi deformation of character say ya chine de na kohyem dabi da ye be kire emra ne say ya report obi a report obi a ma police ni anya asem ana say report obi a wankasa wo benya asem emmomu no betimi aka kire court say mama obi let o yenya ne mfama no ne momo ye kwantuni e de obaba Ghana entuntimi kan janse me de warrant akwakwa chi airport na me bompa say e bia na kone ma no odaso ye citizen of Ghana no onye citizen of Ghana na so onso report case no e ma country of free so e be kwa kofa nsem bebre di aba so me de me ntu obi afu so obi ni di obi atem de bia meka me say odoburu no ye me nua anka me pe oye me yira anka me pe oye me office bia anka me pe o we dan lumba ne na wo e na ma me akosu ase wa antimi nka se onim se lumba na obi awo na emmumu no de na me sire nyina se oba ye nye wo ho ade a en try nko ye kuna na wasema no ensem bebre wa akire enti asem we na da ho no se be lumba onye me busuani ye nyina ne yemfa se odom abusuani ye nyina ye de akogba ano enya atemdie ye mpe fat na yenka enne na we di we atem etina na we di we atem etina na we di wo di obi atem a deformation of character no correct ya o kan Nyansa kire na enya deformation of character me obi eno betima kasa sase mo bachime me kura medical court o mama me one video na me di atem ena social media o di asem beto social media o so obi atimi kire na age anya beto abonten kwa obi atimi ka bi so to obi abetima kire na age ba age kire ya na nya atem didie ye be sere ye nuanom no mo di atem no ena me sere odoblo ni camp enye sa hunhuna we no mo di hunhuna profo obeja asem we kan asem we ye nya ne kan ne echina so ka ho jo ena obi eno beto be shemra se nya lumba asem ka se mo pese lumba ye ja na asem ka ka mo ye ntotoye ema ye sie ni kama ema ye hu lumba anim ema asumdwe bai onu ankasa na nua odi na chi se opese oye autopsy ema odi letter nyina ko police headquarters enyina ya amakwan amana anye autopsy no enti sa achikire bi wo ho dia sa police headquarters na ede eyiko en so yesu be ye do mbekọ court sa ade ntini ye pese ye hwehwe ade mu na mama ye hwehwe musi ye kwan ye de njanhye so kwato so a am ya hwehwe mu so a njanhye so say within 1 hour ye nkofa 20 billion famra ano den say enti san se mo se mu de achichi aba mu dia ene ye judge bebre kura ba chichi bi agum ye ba chichi bi agum so enti asem na aba no mo ye hu ni ye nka asem no na ye nya achichira no se kukuru jai akeka ka be jai ye nya no kura obi asum badwo no na hu se no ye huna ana on se wa ye bechi obi anu aja aka so am se ho so sha se pacho se nyama hu video bi ni minim se ne wa hyeda no ye dia obu kotodua abaye bi obu so osre one na mo ka no be kan bi a opese oba Ghana enche obeba na wadi ni kuna sifie o so oba ne obedu am ya be chena na nto pa cho mo panche no ma menchira ba de enne untimi nko tracing ni di obi atem mu obi hu fin kase empanche wo be tua soka ende obi tua soka okay ende me tracing kan kro se me wotim legal wife nti ko ne ko didi obi atem ko gu nanim ase ne de hu ye kan se obi e ka bi na so ka na obi e ka bi na so ka bi dia e bi na nipa no de be chew ba wonya fesi mla na wontimi ka so obi e ka bi na ka bi okay wo de ache obi a wo mfa nche wo de na be asema ba so ye be sere Nyansa wo hwe nya atemdidie ne kwere mun kan Nyansa e be boa mo atemdidie ene otimi wo ba na odi ne yonko twasetem so tiase enti se na echiche kode a enti yemu se free ye obetima ba Ghana free ankasa kena ba Ghana mia me report na me ache no because me yire no agu no hu fi mi do nyankopon free ye tuni na si Ghana utimi di ma me akoso ate watem edi ni twasetem so wo ya hya woni a na obotutu nyina ntu free otima ba Ghana yes obe cho nso abe kire bi obo ahya wo ba bi ma me ne bo ahya wo ne me ma ono bo ahya wo nyina no obe kire ni nyina free ye so ye be ma na so ye oba o mbra Ghana ne nhwe sa se mo no mo ma me kwa me njirga wo me followers na me tu omofo say hu hia so mbedi di obi atem ba free otima ba Ghana free ye o so betima ba Ghana na omo a omo tracking ma me akoso asewa no
Sa company no kwebesi wo mo. Sa brante ni na so nyina nyi fa ne ho adi o. Okay. Ya shedan ya yedi. Efom ne de obi afom. Obi afom, obi akasa tia no yonko. Yes. Ba ye ne ye Nyansafo no. Abufuo ba obi atumi ka de ope. Ti se o kire be chi. Se mo chi ye 30 be chi mo 30. Na chima menche. And se kire mam jene ka prison be ye ma e wo Ghana ha. So, sansam na da ho na kan yensu Nyansa ne nya ne ma bi o. Yes. Na mo ankasa na mo support odobro ni na ena mo hihya kire si enche obi. Wo free the free ye ya che o. Wo pobi e ke be di ka che first e ya free the free ye. Okay. Ya ko fo kwa wo free the free oba Ghana e betima che o. Abranya mam ne ko so ase wa asempo. Tama ye wies ante hima dot ye. Wo be ye video be ka che se se na hu Kristo a sa mamre we nyina atwam abosomsom atwam. Wo na be kire se abosomsom atwam. Ubusha ni me. Dabi. Wo na be kire me me fa me bosom nye. Dabi. Na national anthem no Yesu wom. Dabi. Enti so so mbe chichi dia me de nipa ma target ni free the free ye. Sure. Me kire se yete Ghana enko abroche dia so ya bobra. So ti America wo sika. Yesu yete Ghana ha ya bobra. Wo ye den ono de obedam. Free the free ye die. On fa no hu ni da. Na ho to so de ho to wonya bi wo wiase da. Sa ka se ro be ka tia nananom no. Ne ho nto ne da anije ni anije. Ebi mma na bra bom da se na wariem ne mem na busuam. Onya anije da ko ndo be press ase wi so. Na abotere. So so be gu nipa hu fia. Wo na be cha konfo be kwa na ho feche no. Wo fi da free to konfo be na so ho feche na konfo be na obobra che no. Ye twa papa ye hu papa o. Omu twa papa ba social media ye hu papa. O papa curtains the first gate. Asa nkrantie na dada ni. Ye hu papa, zutumi kasa tie nkrofo. Wo be gina me say, "Hey, kuyema, ene omu ko buo ni kumfo de." Omu ko bia ni ko buo ni kumfo. Na ya no mu rafi. Mu rafi, ma mi frɛ brochire baaye a woko. Wote play mu nyina mo trake na kosi, ekosi. De ensa no man kan fa ma me ne ho. Ma me ne obi atona no kasa da. De ensa no man kan fa ne ho. Ba ye me hwe obi kutupa so nkodi di obi atem. Eno de enye. Ba se mo se mo cheche dia, yeso ye wonkrofo e be che wo. Na ye fancy na ye nsre se na wo sre o followers no fans o promise am na wo to mo for no atem die enye atem die bebe en kasa ntia obi na mom nsem na ekoso social media no fa no abi na faka aha abeto obi e ka obi e ka bi no waka bi na so ache onyansa wa kire wadwene wo ho enya atem die enya kasa twitwe atena se wa kire wadwene we die mu ye ne si anke be sei we entina me masem bia ka bia me kan na mo adanse se asante amamrem akana amamrem we ye ne sei we ye ne sei enti so aso be chime dia chime ne fa me kwa amamre fie na amamre ne wo ngan na amamre no ni sem de be kan mi twa atoro so ba me nkodi obetam na aye kwase na aye aboa na o ye sei da bi enye sa ne man de enyi mfirim ba yaw na masa ne ma we nyina ire eba enti sa motum be chi dia yeso ye be chi pa nana ye dase abusia ye famo ensi o hase me so subscribe to the channel no like share mo bibia enye bi share I nejo $100 comment section was your word ya e na wa che wadwen ama no aye kama ye fa wonti o se da se ne ye be san e de share bi o ya kawo kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na amerika sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya